Sorry for the interruption. We'll take when I was doing the PowerPoint, take a Bible Mitchell Martin, which is not the right one. I didn't Pelganium. So, Muku Konothin, the Qui Tendiala Chikon Galat. So, Nyoskaja Konko, a person Chakam Kon, Minja Kon at this time, Kukui, Kuruaini Dialton, Chukorokos Karalaga Kuidan. So news ja kon ko kabang te tedi ko chi Yecu Keritho a chaganong we mon gwame tan tan. So menda kon ngash o kon man kwala lat kon kanyam man kwala lat kon kanyam o kan tega shangun cha Yecu Keritho cha jak a chawo ka ji juice a cha Yecu Keritho cha jak a cha ben ka ji juice kata cha ben ka ji juice kaje. Okay? Kanta cha ben ka ji juice kaje. So chirai kot chalet charami ta kamne ne to kwala sholi jujus ke God Israel. So kara take haman take ne dialan sharan kwala gwej bi mon to jinub Sudan te ten kwala sholon metu ten were te ten ka God ham. Chidoro kule take lingli do kwala sholi Jafet kujimi chetemu chawdo dalawan ne chetel kud meteke. So chikaran kule take sheme ko Abraham lebrara ide then share mejen chakula kamone ne dia kaken ne to kule la ne kot. But koshi kwero ko chap shabalat and then chagad win mondial chaga mat gwakel and then chane dial joko doben ba kud by excess kaja right now a Yecu Keritho. Man kwala gor ko de share ko kon gwamene amen cha gor gwamene karaj inshallah hosha. Raj mun gwamene cha gor ko hosha gwamene shalare de. Chawa kabe Israel shu pedro we mon kabe shu teka koy lɔac kanetin kan koy lɔac Kanitin Shitwa Nɛɛkä, Shushol Nɛɛkä, Kabika, Kabaha, Shushol Kuothdä. So chalar kon gwamene ko chikwero kuzalar kon gwamene ko betaka gwas, mibukos, bangulel, betaka koi loy Canadian cha koi loy kostada jik. Ran muguru betaka koi loy ki ran muguru bi koi loy bi jik, emiteke mi jeng mi chikon let karan. Ame jeng chilet karan o yo, Baloira Mukulu Jajek, and then Brahma Mukul Bekula Sharko and go over to the Koi like Rambaram Bapalaga. So can God Israel dial, can a Jew in Mondial chicken Vernam Kotu Shol Karadam Galo. But mesh you quarrel to God Israel Chagaba Shol, Kachagabanyos Kus, Jagabanyo Rodela, chicken begin Kus Guene. So chi Jew in Monday cocaine chicken pal kun Guene. So Chuang like was more taste and cornish young, let Kenti Jek to Tolmot Kos. But coach to quarrel ko the gurko nene betaka koi loy Canadial with mondial, ajen ko de la largua meneko be Israel ba kush be chupiet kaba Israel chupiedro we mon. Now Israel lat ka guame ko bu quarrel ko the piedrode, she Israel wale ko kono lagui ko mete ka durda wero. Israel baba jeke Yecu Keritho men kula la Israel yega metu kontinre men ku kola de sin. Now ci gwate toko nene bakar kul tegala me kwala shol do organ Israel baka categorize ka tai ci kwero ko ka shol ga ka Abraham. Now Israel to continue right now. Israel Canadian tin ci Yecu Keritho tin ci je mek and then baga mad Israel in Israel ne kien tin ci Yecu Keritho ci ga mek ba ne diala ton baga mad gwakel ko be ga kante ga be ne jek. Ko Yecu Keritho ajen duop kele cha kam kon we mon ko tele kante ga medo din me ba jek eninga eni Yecu Keritho be kon kam tega karem ne mechilu keje we jazenger kaje ne ku jona la lar ko tumude namma ajen ras dal kos men chilu ko kwidwere ne dial. So right now Jewish mondial gor kwero ko do ne daga gor ni Yecu Keritho
ko kante ke plan of salvation in chakula relaga ko kwidien tala ramada la pal ke tala ramada la bathin. But now babat kula ben ko tungure ko cha Yesu Kristo cha logo ngas keje cha logo gor keje. Now muko ben ko kon ne de kula laji win mon gwame. Muko ben ko kon shek kon ne de right ko thong naf kon kwale shole ne nuere. Bible sha kam kon. Cha gor pin ka cha loine go thodan, which is very good. But take helmet thin. Mentere Bible ka mishibi jal keje. Ashibu gor men cha gor ke jaw Yesu Kristo. And then biro ko ne tire ka. And this is why I did a teach. We got Presbyterian ke we got Lutheran Church ke we got Seventh-day Adventist. Ajen Bible ke alamone. Kwan gene dialona. Ejini we got bongni din ken dial. Ajen book din me karade. A ken ket katinona. But na ben ko ne bangu belel. Tinaga ningo to palgana. Tinaga doctrines ko ken to gorga. Angunung obna ken cha dwop kel cha guro. Ika wane ne ijen Yesu Kristo kelamone lat ka shude. Ika jen nyala kelamone lat ka wako binawthin. Yesu Kristo kel karwade. Dwoben jalga na mawrul nyal a dwop kel karwade. A rul nyal kuna la uthin a dwop kel karwade. Kudan kwale la pala kud kel karwade. So binaru ni moy kudub dara utu jala ka binawrum gwami, this is a lie. Dwoben cha gor ko nene binawrul nyal ka je ci Bible lar ko ka rwai ni ko city kellam ber shong na ka kan boyden kubur kudoble la mer. So mu bro mo ke doctrine ku to ko ken tichi mer ka Bible ko ngad ne je ne me jala janone goro bi yekos bi there loidu ka bu kuz kam na ni shang be kam. But take kel cha kul kam kon nore. Chu kwar ku ta ka kwai loi and then cha kon kam Bible. And Bible mo goro bu kon jede bu kon den. But in time mi chukus akula lar ko ne bu gwas ben ko ne di cha kwai loi kus cha da jek bi ko kwai loi kus bi kan jek. Kani din cha da shole Israel bu kwaro kus ko martin ko baga be shole ka Israel kan dial. Angu be lo gor ko be la jare confusion ga. Ka chu kwaro ko cha dobra la ka already. E shi Jesus is jog and drop and so can take. Where Bible ka mi kuji kun. Chi technology cha ben ta lawo ne many Bible cha lat ka apps ne lawo ne ko na ro ko ra lingni je. And then a liang man min chi captain be non kan tega. Mulwanga kwen chura de jako baji mien penye shaitan ten dial and hare Bible chi Bible awe ken tani dial cha kamran ken yung kun yen gat kun goro lona ken ka gora ka. Enim mi cha lar ko ne meni shalo de shabe je ke cha taige chiran na malar. Chiran na mo wona. Chiga mi chiran ti de ko kud how does it look like? Tell ramada mloji. But mi chiran ti ke Yesu nga di laro Yesu gat ko sko jene chi Bible lar ka John shogodok. Bas wal bakel. So chalar kono gwa mene ko tungudi chalar kono gwa mene ko bugo shala hosha chwa kabe Israel shu pedro we mon kabe kabe be shu te kwai loai kanetin cha kwai loai da jek kanin cha kwai loai kabe ne to sha Nɛɛkä ka ba ko shala Nɛɛkä kabe kana shala ejin Kuothdä. So a promise mu gwalong mi shiben ka kwi Yesu Kristo ka bena wi mon gwame mi de lo dante es ka kone de kwala sholo kangane kone de kwala sholo jor. But right now chukol ngon la jor anymore ko chukon Yesu Kristo chukon no. And arami jogi ejin Gentile now di jogo now na manishi soko hen nga de Yesu Kristo kane diala nga Yesu Kristo chawa baga sholo ka karnga ka kara Abraham ka ngaske Yesu Kristo. And this is the promise. I didn't point in them, Medekon with Guamenco, Ben Yeshu Karasu, Chakon Nongoi, Chakon Nongmugwa, Kachabenala, good news to all of us.
Any family mi shi jin member thin mi chai adapted to that family. Ka gwadan kwad mush dialin kwale jig a god family ga no manu gwa kwa gala dak ka baji martin. Lara jigi lawa nene at as long mi didalong. Da kon shat ka ta la ka dawi nuare ko nene te karamichi ben cho dawi nuare cho the wajamone and then chapa man mot. So chiram mo te ga right ko nene mi te karam ko no woman da lo yang karun cha nya nene to chago kwen and then they shunga yang than woman. So chakamu to take a full identity in that family. Agenta cha let kanga agenta cha let ne la jor akan agent posija kam ka ben Yesu Kristo we mon ka leda we jazinger. But mi shi ngaj ko nene chaje mat ka family. Shu le shing ko nene take a family and doing the wrong thing. Shing ka family ka le nemen gor family je. Angular na mo je is because can God Jews te kule la God Jacob. Ten kule la dor waro. God Jews. Me chaka nong we mon me chaka nong rar a Moses tenya me chukut ka kam locus dawan. Jaga nyoga kam lueg Moses kudan bakel with a well dog. Ken lueg tin kurbakel with a well dog a ken de ti lueg pal ka tikantin. Tanda ken pal da ken relagaje. Tanda ken shingaje within the society. Tanta health message tethin ken de altikan tin ngat shangotono. A full constitution could their life could guide it. But can look down well a summary of the 613 laws teach come Moses. Mi kwagan la da ka je ta ko kunyos ka ko kan look down one news kan ji ta ndi marian kus ka je. Kan look down ba ka ko ken news kan ji ta nong di mark other people's society. Ajene kulinen mene kan look to kurbakel with a well doctor cha come Moses. Chaga kam tande kan kudde kan palga je go abloy kud betet ke baga kam pot kaje ka chaga kam ni radian bon ko nene tande ka mar ko nin kam ni ken but chungutere to corruption ba ben gwa we mon ke New Testament time me go we ke je ko yes itega ti cha wo ka tega ti cha lele ka tega ti de baltin kajin sharale shaitan allare sharnat ko miteje kam Bible beji jogo kam na mene ke yang na mene ka Bible chalar ataramu wo dor re Bible kana mami cha gwartin kashi Jesus lar ko shan ba ko bon wad ba kan ben shen ka shan ba ko ne ne te ka maba bo wo tin karwai ni gongne but ba ko ba ka ba fulfill ba ka ba nyod je ko ken tidin ka tok ba ka len ko goske. So mishi ko ngach ko in Israel en yam cha kam ngot ko dawel ngot ko ste kon ti shang long tin ka shang long ma pal kana a shang long ma pal chol 7 day Sabbath ki Saturday ki shang me la kula ka shang mbaro nini mun kule la wala a jen shang ci ko da kamran ko nene de palle a kan ji juste kon ka mi jiran ji juza wala ka yi shu kraso a jen shang ma bo mu gor ko do nene di pal ga tele shang mu din. This is one thing. Yeshu Kristo me bebone chana joko nene ngasa kus ka ngasa bone. Yeshu Kristo cheke jog en gat kus. Chalar kon ke John shoko jog bas walwa kel ko no kus ne dialo long kus alagwan shugad ni Yeshu Kristo jagwi mon ko ramo jo ngas shebilu be tek myself pek. Yeshu Kristo kana ngwana kana contradicted. Bible mu kwen kono ga kan kono men chagore de tala ramada mo gone wrong. Kata ramada to ke nyinga to ko ken ngada. But mota ko nene jarama ko dubka ngarama mangarode all this thing is because kana gorko ba jo Yeshu Kristo baling ba te dial te cha gor ka kwire kana kwigwan ba kaling so chirama ro umoy kenyinga to noga ajen ku kono lugwe ko tungode chiti ko ken chigo chun ray roinukos kana men shi new thing talk many can God Israel te walde te tinwal chaga kam locus a chanyos ka bona right go ka kanishang ko nene kus en bia pal ajen kus ni Jehova
chwa rudun mo ko kusto ko ken tibin kapal chwa jiranu kun chwa galo guj ba ko dong da yenten gor ken ga da yen ko gor bana but anything bana changne mele ken yi goy ko le kana nen bolo wilwa ko ka war ni shang karoy goga kan shang ngoda banyane le ken jene be ko pala kut goy ne tente ga ne ken amita karan amita ran ni shang no mono ko tumude ko shaitan tere kor karan goro da ran panisha ajen kwaji le joko chuli gaga gwini shogi Yecu Keritho ko na bible kana pal and then tell me begin tell me bedakaji so chana tete merleng chana tete chagore nyoko gwamene ko kwirwai ni chana kamene nyoko gwesh gwamene tega me agore nyoko Yeremiah shogo jendok with a kel bas jandara with a baro cho ka shu kunyal alar wei neneje chinin sek tin ba suk duel Israel kana suk duel Judah pithin ka kwainas kana lay ka be meme tuok a push shene ke me la gwesha ke ko baka dak ka baga tol pin ka baga yak ka nonga ka nonga ka jek ka nonga ka jek shene ke no han shene ke no ba han baka ralaka ka baga yo so me shi tuok malat ka kon gwamene cha shat kon ga ta la ka gadis rel ka je me la ka daga la ka nonga je ko ne ba ka bendak ka at the same time bu gwad ben baga benong back into restoration ke baga loj mun e ku kala tatin an bible am raja ko gos daraw raja ga tan bu kus ka ta cha gadis rel me shi kan kus shi kan lok a chicken ga da chukan nak an me shi tuok so ci dak cha ben ga ke ku kon ne tega Jerusalem cha lo dak after 40 years ka ta ci Yecu Keritho ci gen ga je so ka daga cha dak pin ga je ci kwara ku nyo go gor ko be Israel be nyo go rol gwa kel but ka ta cha rol gwa kel ga je ken la rol gwa kel ga ta Israel dan cha rol ja gwa kel Allah the unity of believers ke manene kos ten nges manene dal nges kos ke Yecu Keritho agenta rol chukut ne dial cha God Israel rolo ka gwakel keje at the moment so ne dial ngoro baga te pege yenga gwan jangne so chike te ko ngode lokane Yecu Keritho me she gat ko the top but kane dial she ngas ko Yecu Keritho gat kos talar kono gwa ko ne enera manget Yecu Keritho e gat kos tara momone shebetede shebabat ban ngas du chibi ngas ni jago tugdu bang Yecu Keritho gat ko baji thi ko Yecu Keritho gat bowa baji joga jin Christian dong bilare but kay yo wi jen wi kwal wi mena dom wi na kwet kin sheng diala ta chawo ga sheng pwan chi ga sheng Christian to Christian chawo aramu boske e yekos aramu te ga de ye ga damon wona cha gor kule ladno kamal ka lebeda ka mat kan de diala ko ne chalat ka John ka Galatia chogo die akan sheng Christian ga mijira mala Christian ka shinga ka sheng pwanya kon then Christianity take a dot ka chi pola lar ko eneramal jeg dial cha ko gorgwa me cha wen ne ramamon tela kante ka me bejek so shi bu gururun ko mu Yecu Keritho wo bene beji be jogo kwajaji worodu shi jirana ko kene men cha gore bible kene goru be gor rojo no den cha gorgwa me cha gorgwa me ne ka Zechariah shogo wal jog bas bangwan ka Zechariah shogo jog bas wal bangwan gwa me ne shawade kabatin queeniken lasmaj kabakale shine kamen la ran shek inbor ale kabaka hon shine kamen ran dab awon kabaka pal
kab kabakaling kaba wei Nɛɛkä kaba wei kusnyal Kuothdä. Now, tekel me chalat gwame to Bible web bene dial bakahon kus chalar katuk Zakaria ko nene bene di tibakahon bakahon ka maj baka ladre maj. Now, let's reach maj alat ka gwamene chala no nene bayi yor maj buwang bukulu berare yo no. Lat kana rikten biji jek kwirwai no kus. Neme emila tong ni sham. Gwaben charoi ko chanong na la nating one la kan kus la kana no ko shiroi ko the money chaloy den test kaje. Bana mula togo nyogo yo. Mela togo michi final test ku bene yo. Gwada bana kulu bugon gaje. Ta wala regla togo gajen kwirwai no kus kwa lar. Gwaben chere kula togo kan kwirwai no kus. Neidin chilo nije bukan kwara kud bukan ladaga ta wala karode no barkan dia. Binaitin lo nije ko chikan kwara kud chikan no koloy din ke lew chikan logo manitek den la kana ngolar kano men chu kwara kud lare bible ga ajala togo ka teleme ba gerthen a chang nag yana teleme bororo woitin bangon ladan ne ajen kwalalar ko ne na sha kon ku kamroi kud Yecu Keritho jokon gu shol ko koneke na bu gwas ku ben ko ne te lare ka ne kos ki ga ne Yecu Keritho mulut kanija angat kan ko loiden ke lew ko ne ka ne ken how they have to pass through the trial and temptation. Kwala lara no ka je o boy ni ten boy ngana ga jaga dok boy ngaran ga dok bukan te ga be ko le jak baji boy nga piu baji boy nga ye and then baji boy nga mai kan boy ni dan dok to ci Yecu Keritho wara idin me cha Yecu Keritho boy nga piu John me cha perare pini chatene chwa boy ke ye me kula nyur poinde ka ponyu shike gu chwa Yecu Keritho chwa boy ka rik waye boy nga jaka rik je agwade shi jen chawara idwar chawta ka ninti jen ngwan praying and fasting ko goro bungutede goro bime cha thola Adam bewo overcome to bother nak to koja nak to rawa nak to tare leine raidwar cha lonely kende diala duni ci Yecu cha pass trading me cha ulunjok a cha no me cha overcome through the time me la right ko gaje ci tada ci ngot kumugu ku can continue but ci ku biol ni Yecu Keritho more so natin one now ka tanda go kon la rana lan shara kangu la rana lan shara ko ne ba boy piu and then ka ba boy ye and that's it mi ci rek da wo kan nga yore lo ko la barana roda mi ci rek da wo ba ka yo la barana roda tala gwam dong da din en tan yo ke dong ba ku complain ku chalok angu talk to duka ke bara ku gor his own mean to bo jen ga ka ko da problem ka da solve ke ba ka jok ray lo ko gweje ja ko ne lo ko an ku do pal ka man mo je na ka rek meta gwa shi nga tene ne ke mela de nga gwa ta ten tala problem but me bre lo ko da chero be je rek tun amela shar ka ne tun no but keritin ku le je ka ku ro ay ko mon ka gwa ma ko be ken ku le ja ko be jina ram lay can you see mon ga ka ko bu kwar ku be chu ku le rode ko yo mete ga mi je ga shijek mi shijek and then bishol short code be jinge ga pal be jinge ko bu kud bi ngat be jinge ko ne kud bi alwak du ni shangone be jinge ko be dag yene shaitan kente diala to katin talar kon ma kwalalar kon gwa mene ko tungode a ka zakrai sugar do well jok bas bangwan a mide kon ko wenyo gwa mene a temita nyo go gor gwa mene kala jangne
Lajang ni shogo wal tej bas wal bakel. Lajang ni shogo wal tej bas wal bakel gwa mecha. Oka kor kameme. Hen balunjok. Kabodor David. Inchi ted nyok kashong. Kabagwas tinshidak nyok kalane. Kabaje janyal ko benetin koken kwar nukus gor ameni jur dial tinshal ke shoda kalara kwar nukus min bije jaka to roje me roj Paul roje me melat Paul gwa mene roj me chala de mu roj me chala de gogne Amos kedi jaka Amos shoga bangwan abas walkela uka bas waraw ko bu gwas be ben ko dor David e chitet kom de me chitet kom David or kom me chukuda alaka ko be gone throughout eternity kajen komenta yat pin ko bi Yesu Kristo betere bi Yesu Kristo bekan ko be waiting forever me ku kon last time ko chukwara kus and kom kwara me ta kam Yesu Kristo ko men kwalar ko kom nu betene lamu dorar a kom kwara gwandon ni David men be shentene la kwara barwaje me chalar kon ko tumude kom David kwara meji tes me cha ban pinyi jujus ko chicken gat ko chicken look ka chicken goro bu go lane nyinken chicken goro bu kan lane men gor kwara ko de chawa ba kom mo ba je kene de ba je ke chawa ba je kene de kule la jur tin kwala shol te kule la karham mo kula ne shar te ti kon nuer ti kon tino kenanga lingline ejen kule ne na wiro lingline ti christian ti guri Yesu ti gente Bika Africa kelew ejen shodi Yesu Kristo ejen shal ka ne diala but kamedan ka gwazedan ne de tin karodien kangane ne de tin karodien at that time te shol short kot ka jijus karodien but now winmon kelew che shodi Yesu Kristo che short kwarno kosdan che shol kanga ka Yesu Kristo charoj mishiro jamone chanyo galar kon kala jang ni shogo ngwan bas welkel chawe en Yesu me jen pam insha look yen ta dole ka ejen shiben a pam ejen shiben a pam gong toda kasela kan teka kara dodien kasel shot dodien we mon misha kamnas min bukon dilken talar kon goma ko peme cha longno wal atad dole ejen sha pam nguga ejen sha pam gong totka kejen time to kontine an pamamo anga e Yesu Kristo pamamo e Yesu Kristo tawaga pamamo ejen kwa dual kwala la latin latel dual midem lat atela pam sharako tala ramade mena krushin meda ben ko kos mikene ben ke Yesu Kristo ejen kwala le bu wey kona gwagwa mene a Paul o nene tele shod misha kamran wi mon emekelew medong bina ken gaje eni shod nga eni shod Yesu Kristo mi jini palu ngundeng ekachi Yesu Kristo chi ngat ko ta yarka wina do nene Yesu yi kwar nene tabur ikene jijus Muhammad kwar jalamne ina wacha kon jangundeng please chu ne di shiga ne da ton shugalin ko amangar na kaje ngarna na ka tegdu baba na your mic run rama mi ba your mic de ba ji your mic de ko chi talk shi lo but ko guru bro do kan chuling nitin jagora ne to koken chuling nitin lat kan ne to koken men chalar o chaji kam Yesu Kristo
ko bu kwar ku den chin nyal kan Wecmuɔ na me she shak ko bu ngas nije kan tega muku ko na la pal right now ramen changun ke shode e Yecu Keritho bi Yecu Keritho bu ngas nije bi jinu kurishin baji boy ka cha boy nije ko wo ke ni widi piu boy ngi ko cha isho dira year ko boy ni lat keje adap nyok telegan me cha madap etisho karar ga pedam gwan red manathan gala berar ko tere iman kelew meni tambe berar ka je berar ko point kelew telara mishi meliw aba coin tham point ke be tham point dorar coin ngi point kelew meni jeje bro je keje Yecu Keritho me jeje rode cha shun mun kelew meni ta rode je keje cha rode je ala point kelew meni she manu kon dialan ci tenien ko gwada beben ci ke tenien ala ji shungni bi ko je tomorrow ken dial ko panken tele ribran mbudot tele shura mbudot tele teran mbudot tele wira mbudot point ke lew ka tan ci kudu shakaje jere ko me ci ke tenien ka tan ta ka tawaje tele point tele pan panken ci dorar ta panken ta ka taw ko kelano so meni jiran go baji bointin acha lang na widu acha lang na tetku abo inga nijire pini bichothini chup ka beberar ajen boynu mongor kwaro kuze so katan chalat kon kejen gwazama chalar kon tele shud micha kam ji Wecmuɔ mi ba kante ga ba je keje eni Yecu Keritho karar mite garami chi blindfold do nene Yecu Keritho akud juri ta chana ngani ngundeng please walk away from that person so kejen gwasame ta kon kamush mugwa mithal ramada majik but kabin Yecu Keritho Wecmuɔ ci poso ma ca ben ko kone dial tun kuran shol ko nene ko kon ngane ko kon ne la jor but right now ci ko le ngoda la jor no more tawo ci kon God Israel tin la dial tel ramade mi jogo nene shi jindel dan sabi de me shene del and God Israel but endurun bokul tathin buko do nyoda wande shangwa rol nyal ko menen rol nyal binat thin ga ken dor God Israel e kon mu aye ko wa wo pinbo ka we jik 344,000 kan dial tawo 12,000 tawo tiken ga dor kel tiken ga character dor kel ka ken dor God Israel te wal so the name has been transferred kajen time to konthena ko ba kon shol ko kon God Abraham tila God jijus ka ngaske Yecu Keritho amush mugwalong mishukwari Yecu Keritho kam kon ka liade michi kon da majek mi jenta ta kanana wal so mu kon nyam nyok da konten ta gore nyok da kon gamer jiden mer guje gwa te gamer cha nyok lar gwa me ta gor ka Matthew sugar welkel bes jandaro with a barrow ci Yecu Keritho lar ngwani dial shaka kama agwar katalaram mingash gat enagwan katalaram mingash gwan enagat kanaram kel mishi kanaram kel mishi gat anok mishi gat anok ibeje nyos ci Jesus lar ko talaram mingash gwan enagade katalaram mingash gat enagwan kanaram mishi gat agurko nene benyos gwan. Think about this word. Minus je kon ko fo jin ko bu kwerkus bi jangal kiram kwal shol gwan Yecu Keritho. Tawa shi bi ngaji because of your own knowledge bi ngaj ko Yecu Keritho gorko beji kam that knowledge beji nyos ke beji tiet ke beji jog o gwar jane tan chalat ke jere Bible ga jane
She me brana out of his own knowledge. But ke she o kanala re Bible ga. But o nyos no kon ne tan kwen ga Bible ga je. Cha kon chikon Bible chikon kwen ka tan cha bong ne dialo ko ken cha gor ga je. Mua dul gor ga ta dero mo ko book de kwen tan cha gor ga je. As I read it is the way it appears, is the way I understand. The knowledge among it they jik because tan kwen a Bible tan kwen a bong ne ka je. But knowledge in mukon wane je ke jere Bible ga chikon je ko chikon kwene je cha gor ka jon ne meno. Take a hidden meaning. Take a luone to chukot ka tere irwani to kukon ngalo kwen to chira na ngej but enemy chukwero kut sharu chelep baga kula nyode. Ajeno kwale nyos kon gwame ko ken God Israel chukus ka nyos rore. Chicken kus ni Jehovah chicken ngaj. But ken ongas ala kus. Chicken jen chiku kus kwene chicken ga opal. Mi gwe je rei dor gan Israel dial atogo negata ya kam karara Moses keje. Akuben all the way to Jesus. Kwar ken dial de la kwengege. Ngwano kwar ngwana long tila na bosko awa palatin gorka ngu. Awa palatin kus gwene tapal ke neighbors sinke. Ko ken tiken ge political mind. Ko gorkan way medakan marlat keje kene dikul tere thiegedien. Ko biga mar bikan lat kene re thiegedien laken yakun ga kan nyer nene tapal kus gwene. Binyera to biga ben go kuskien kunug nok shauken ga ka and then bikan shauken draw away and then ba kus gwene ba gopal. Ajene chi toka kan kwar Israel dia rudien dia. Tawel la kuda mala ngulele la kwara mala no wi kwam ba pal kus gwene te cha pal gwandonde gwan and then bukuda wuju kwam baramado de non ko ramo gwe je rundong da mi gwada la balat ki da ne dial da ka blo kut taw ba nyogre ne ka dobe dan. I didn't terai lwako at this moment as well. Ne iti wane terai lwakos ke boast into thin chicken kus chicken and lede ka tam nok loiden e onene kwar sha shol ko ba lede ka ba ku lede ka loiden chicken get political mind ko gor ka no biga marlat ka lu kunu to ko ken biga mara nyogalat ke kume in such a way na bu thoga ne kwar ku ka kula use ke je ko de roi ko je kula nangrar ba kante ga ba ngaki ba thok ko dun thok ba kula ngajide and then biga jenten ajin ko allar kono ko ga nindi joga to kontene ta lo ko den jog men ko la cholo ne Laodicea ta we ram dai tiken ga the spirit of ram dai but cha kon kula jog ko ne ga ta ga ye dai ga je ta won point jan lo ko mo lo de ne lo ko mite gwalo time of judgment ban mi bijini dai ka ngaji thok ngai ni o ngare jin ke tek do kora ko waji ngorari yo chaji bu ngorari yo gur chaji bu ngorari yo mor chaji bu ngorari ni shibri ke gadu ba ngoli jirar ko shi shar ko shi kutbele daga ka loy du kelo ka waji accept yo kwero kut ko shi gada shi ni ye shukara so ki rai da shilin ka gurije an podomoni bi jek jin karwaro ajen ko kon la kam example ka je ko ne mi bi tek kara ye go wumnu karwaro mu yiru jen jin wi mona makarado chige bu babu yen gadu kan shigo ko ngu bi jen chene ga tai bi keje ajen kwala nyodo ko men kan tegadu riale ka sharo karwa wala gurni yi shukar so kalin ne men ta gor rai bible ka ta tike ni ta ga tem to wuka na rol ne la la de everybody take a comde kan ni cha kula ralaka kajen gwazim barci yi shukula lar ko mi shi kula accept ko bi ben kaje then cheje come the word of promise ka shoga jandaro wuda badak kan shoga jandaro wuda bangwan ci Yecu alarji mishi ku nokko be benka ko jeji ku shol ka cha ta kula wuda
Let me read. Chawo biaka yene ideal tinji shush kalat kasegaj kun kasegaj dun hen be yamosh long. Lasa gagda ngok nukun kasiegaro ka o arama molmol. Mukoy loide ka bialong jik ka kwi yenukun ka o gagda sega ka haida pole. Now she Yecu Keritho chajugu shol. Chawo mishira jiko chi shuj kala duere. Chawo berka haba ka ben woj kan duere to. Mishira jiko nene chi shuj ka shang wen mondia. Tala ta loj mi jagatin. Ajana berka baji ba moy ka tas loj. Chawo haja ben ba kami. Shejan haj pol ni jan ka haja kam gaji a shaitan. Shaitan hajan kamaji a shang duere. But haja kam gaji a Yecu Keritho a shang shungni. Yecu chaji promise bo ko gagda ba la ngwadu. Now take care me de kono gwe gwame ku gaga me chala gwame. Yang mupure. La hok daro la ga sharga pin ba gakel kula la ngwadien. Ko be kana kula yoy kel and then bram kula pur ba kula lo ba ngada kula lo ba men kula pur ge be kula lo rampin. So cha gaganta ngwa tane daro cha shar ka dwer. Drama right now kabiya karwadu kala dire nyingwan jeng ko jila lat. Ci Jesus kula jo kula ben. Ba gaga mababa wuj ngwadu. Ba gaga mantaka baba lat ngwadu. Bukon ku jal kel ti gwame kata gwame kacha gaga machala ngwadan korona kondaro. Bukon ku pur rei kaga man kula la ladin cha kon jaktin right now ko ku kona lo joko redo re duere kalat koroi ko. In that way she be jega la fega long ko loka jitin a Yecu Keritho. Kachi Yecu Keritho chawa shagro do ka ko bulong bi kula jeg ka kwi yenuku. Ko gwa chiro kula jega la deji and then bro shaga Yecu Keritho bahaja ma be kula kamnyal ngwado. But tanta ga kon ji wen mon chikono gor ko wai kon shuj ko re duere ni shango bu kono kam Yecu Keritho. Addiction ni kam kon gelu chikono gor ko bu kono woj e bu kono kam Yecu Keritho. Sheng diale chikon yen we mon chikono goro bu kon go woj bu kono kam Yecu Keritho. Cha shar ke wud mi ta jek jale re dop. Chi wud ben go turbele cha jogo jin. Haja mon se ga lon ka gwa within nane. Bere turbel beje nan gwa within. Men chi wud ma cha bere turbel chi ha chungu tene wide cha gor ko ne be kwenpen. Re turbel kan wada kabu ha ke wide. Ka joga ja ha ko latpin ko long anyuri jin baje nan gwa within. But chungu tere turbel ka kabu ha ke wide. Amen gwa de cha chupten. Ajen ta ga kon wi mon kone de kwal shol ji ji wen mon ko chiran chukut cheji shol cheji shore ko kate jeg dalte kujile dwen pin te peno non di dit ke dit ga pol point ke digre shanga ta salwa te nyun wi dire wa ngode chawe ngode nong ke wi mo re kos gome ngode dom menat ko gor ka gwar gwada kan ni ko ngode kwele ngode gor lo de no dia wi kor ke di nanak ngul loy de ko palenu kut goyne ke tuodine na ke kongnijin gawal ngunijin ko nene chiro do kamkus ko loy de ke lew ke shangner la bi go kut ko war bula ne nying mos ngunijin ga dom pe ni ngunijin ga pade ne ngunijin ka ten dial ten kujile yen ko nene chukut chida le ga gwa to the point ko te ne la pang ne kan lo ko ko chaw let siam ka te ga ne la pang lo ko ko yes e cha lat ka roster today I'm going to work kente diala to keten diala cha lar ko ne ye na wi nguga
tin cha gor o ye na ro ka sheng Wecmuɔ Känä cha gor ko ye na ka sheng Wecmuɔ ti chi kwar ku the gor ko ne ne kan le yen anymore right now chi kwar ku ta gadani Yecu Kristo cha jag Wecmuɔ Yecu Kristo cha wa berka biya ka yene dialogy chu ka lat duere ne di chi chu ka ga Yecu Kristo wa biya ka biya long je ka kwi yen kun ka ba yemoy ka long ko an ramu mol she ramu la goro nang na she ramu la goro bana la de jek she ramu la gwan kai ka tan shi ka tan daga yi tan daga shetan ko shawo shetan a gwan kai ka ne tuka de tawa nang na ka tar thong tare de but Yecu Kristo je je shol awala ni mar ke da mar kan taka a personal thing Churo du jako bitere jengne ko gwejiro donga lo ko do mo chaje be accepting ko gwejiro do mu wiwu thini yo bawola ne te jekte la lade lanin sharu kamen bu kwaro ko da lat ko kwido Yecu Kristo me ja thiko angummi de ke ler ke mainat ke shur chawen ne te tel ponken just tel kim gorkane en ba wi mona me ko bene la jiduere bu ko rudin kulo beride la bu ko rudin kulo bloj pinyere duere ken bu ko rudin woitin so jira mo gwiro ko ne jira mo la gwandwere ajen jira mo gor Yecu Kristo ji right now ajen jira mo ci Yecu Kristo ji lewu kwidu ko diro do kulo rit ko da ju kulo la ka jerem no ajen jira mo pal Yecu Kristo ko worka ne shangder nyam gwan right now gwan wo de la gogdi kamu wiro do kulo rire duere ko ajen jira mo bi Yecu Kristo kulo lunjo ko kwidu tomorrow ko be jo ko nang rol nyal gwaden buto ka longthen kurunti bas orkel ko koruniti bas orkel ba Wecmuɔ na mekeli ba tanga mach and then become kwara kos into rol nyal ba ku non Wecmuɔ gwame bu kos kana jag rol nyal bi ku shinkel kana ran kurun dial titel pek ka managing chibilite ko itega dwei itega boss itega gag itega wangloj itega tinjek dial to Wecmuɔ gwame ne chicken bilite thin that's why right now men nyamandi sharo de lathin chula ne sharo ko ne goren tin dial te belbiel te Wecmuɔ gwame bukut bi ban pinyo kono goro dul bukut bi ban pinyo kono goro trubil bukut bi ban pinyo kono goro men bukut bi ban pinyo kono goro damne bukut bi ban pinyo kono goro tin dial gor lojo ke bible show kono goro shang kwaro ko skene shunga kende dialate ngai kwaro ko da ko ne kateba kamji katen bu kwaro ko za kamji ko shingat tawalen kende dial go Wecmuɔ metukon Wecmuɔ gwame mi ci pincha wer la do ko karabne la do ko lambere ko sha gor bina teremo bar cha werol nyal wona thini tela karab mu gor gasin tela shang mi bala gorsin ka tela fay ma ba gorsin kodi ko kwaro kos ejen biya boy rey Jerusalem kan Wecmuɔ kan lew atela mo den ko no gor en dole ci Yecu Kristo utat ka kwido bo she dole mi biya European every fight en lada kuna la lat ke je lada dide me shi lad me bna la lat ke je ko gor ko dong bran mit chawrol nyal mina ka pai kel karwade pai kel mi je pentin jen bine dia la bna mit ke do jaden jat tega den bna bata ka pai kel gelo tela bob menage nothing kende dia la to di ko kula gwej amu go amtede ni mar ke damar de tinyi je de shomne je gwad be video me je wujek seno rini loydo ka tin dia la chalatin linka ka guru ka shod Yecu Kristo kamite ga michi loydo taptin bo goro video ma ku share ka nyimor ke damor gwada di shub ka je ko darwa je me daw jek bona kade je shum ko di subscribe ka this YouTube channel to ko michi daga video micha postin
Catch it thin, and then di even jugga yo, and then di be at your own time. Di Bible it cha quentin, di video kabishong and di ka quen. Ajan kwa galat ka PowerPoint gaje, ko chang che jile jag, la TV share atel Bible mutagaji, ngore di ka quentin wana. Bu kwara kus be ya boss, kataya gamal, ka you have shang longo ko ala shang maral rode. Mi jira mi shang longo che understand ko shang longo me chukwara ko dare alaga ko de pal gaja kada na longo ajan shang walaga. Dwalan taloidu, woje nyimar, kedamar. Sher dialente ray loidu ko dong mi ro rid betagani de buga gaji. Wo kare shardu. Meng na mako ngaje ladini jaga kui kana tega du karwadu. Ko run mo awin mon baba dak. Chalar kon ko baram thi ne karwade. Katen diale chalat. Kajin bulo ne karwade. Chi bilara run e pastor ke elder ke shia mare la kana jogna no. Bilare je o cha decided myself ko shana bugor. Then baji ku joke ko ho. And time charela ko da konsoro lar ka right now. Egen gwa the me. Mwasi ko jelo wa gag. We Yecu jen yam kwam kwara kos gwa the lang sen la gogon dinijen. We benu kwar ga da olat. Chaw benijen ko ba kor beter ka ne la jidwer. Kedwer cha lar kon ko tolungone. Tolu 10 commandment. Men cha gor kan 10 commandment dial. Mite ga mishu gur ka gwade. Chaw chi ngot chi tol. Tolungur kana ma bajo la kwi shaitan. But kenten cha gor ka 10 commandment. Mi go gor. Bekene nong kwi Yecu Kristo. Na bi Yecu Kristo bajo kula kan bajo kula nang. Bajo kukum ga bishong ne de. Men baka gwan. And then bajo kula bagwan kula jograma me. Jara me chelu ko kwi de. Kacha roida cha nok. Please let the show ka bok tega. Ba shuru kulo gwarthen ka ba duer ku dial tinchilat ba ka cancel. This is the truth. Kajan be jek run to kwarani Yecu Kristo ka gwada beben kaja. Apos kwarani Yecu Kristo ta kayan dial ka bokos be boss rayla nukun dial kamal palaga kwidun ka palaga kwida bana. Ka ba palaga kwidun ka ba palaga kwida. Ko kon dial gor kon lok nyam kwaran nukus ka bana Yecu Kristo bana jeti ka ba kon nyos tani dial tin bu kon kam kantega ka ba kon jag yede ni shang raylosh nukon. Chana pal ko bana kwaro kus bana ilatis losh. Chana pal gwara mungwan shungne kus Abraham kus Isaac kus Jacob alle ko ga jijin kwaro kus miral goidro. Thank you so much Gwadin ko jin kus mugo ajin kus mi daga koilo ajin kus mi daga nok ajin kus mi chine goido dalong lat ajin kus mi pelo dine jen along ajin kus mi chine kam gadini Yecu Kristo mi baga shongo wala Gwadin abaga jalar ko kon karabram mi chida ma tog no wal bat ka gunok du ke Yecu Kristo Gwadin chine ma ja tog teje ko koilo ade bete kel ga nye mare dial gan mare dial ka gware kan mare dial da bro me be woling gosin wadang wan dial ka thuktar ka thung nuare teje Gwadin ko luang ne kasin ka bos ne ni shang ko mo ne ko bom ye ka do kalep su ko baka rwainu ku tete baka lat tel dwal ka baka men jiak baka jalat gwade ka baka mangwa baka jalat gwade ka the rest Gwadin baka ja palje ko jin kwaro kus mi tiang wana dial ten bene bos pe shang longo do me ka bene yo opsin kamal ni dial cha ko te ke shot Gardini Yecu Kristo mala kwara inono. So Kajan Gwas and at the bottom of the screen, Acha God 7 of the Most High God, and show the Mamichi Usaika YouTube, and then with that channel, about pop up, ke video Micha share your Michi link the Michi click, and then link on my YouTube channel, and then book click no what both find them and go to subscribe. And such way beju kun beji latin, so me take a video which I post ka kind of thing. And then large away jigi yo kala jawe nyu the geo take a video which I post and then be with kadi lo share ka gan manu kon kan nye mara kon kon
So bu kwar kus bata kel ga yendial a ka shoji Yecu Keritho bata kamal. Shalom.